Poliglotski način, učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Posoda za hrano. El recipiente para alimentos. Le récipient alimentaire. Il contenitore per alimenti. O recipiente para alimentos. Škatla za malico. La fiambrera. La boîte à lunch. Il portapranzo. A lancheira. Vrečka za hrano. La bolsa para alimentos. Le sac de conservation. Il sacchetto per alimenti. O saco de conservação. Vrečka za zamrzovanje. La bolsa de congelación. Le sac de congélation. Il sacchetto per freezer. O saco de congelação. Živilska folija. El film plástico. Le film alimentaire. La pellicola trasparente. A película aderente. Aluminijasta folija. El papel de aluminio. Le papier aluminium. Il foglio di alluminio. A folha de alumínio. Shramba. La despensa. Le garde-manger. La dispensa. A despensa. Kuhinjska omarica. El armario de cocina. Le placard de cuisine. Il mobile della cucina. O armário de cozinha. Kuhinjski predal. El cajón de cocina. Le tiroir de cuisine. Il cassetto della cucina. A gaveta de cozinha. Kuhinjska polica. El estante de cocina. L'étagère de cuisine.
La mensola della cucina. A prateleira de cozinha. Stojalo za začimbe. El especiero. L'étagère à épices. Il portaspezie. O suporte de especiarias. Sponka za vrečko. La pinza para bolsas. La pince à sachet. La clip per sacchetti. A mola para sacos. Detergent za posodo. El detergente para platos. Le liquide vaisselle. Il detersivo per piatti. O detergente da loiça. Detergent za pomivalni stroj. El detergente para lavavajillas. Le détergent pour lave-vaisselle. Il detersivo per lavastoviglie. O detergente para máquina de lavar louça. Pomivalni stroj. El lavavajillas. Le lave-vaisselle. La lavastoviglie. A máquina de lavar louça. Gobica za posodo. La esponja para platos. L'éponge à vaisselle. La spugna per piatti. A esponja da loiça. Krtača za posodo. El cepillo para platos. La brosse à vaisselle. La spazzola per piatti. A escova da loiça. Krtača za ribanje. El cepillo de fregar. La brosse à récurer. La spazzola per strofinare. A escova de esfregar. Čistilna gobica. El estropajo. Le tampon à récurer. La paglietta. O esfregão abrasivo. Ocejalnik za posodo. El escurridor de platos.
L'égouttoir à vaisselle. Lo scolapiatti. O escorredor de louça. Kuhinsko korito. El fregadero. L'évier de cuisine. Il lavello della cucina. O lava-louça. Cedilo za korito. El colador del fregadero. La crépine d'évier. Il filtro del lavello. O coador do lava-louça. Papirnata brisača. El papel de cocina. L'essuie-tout. La carta da cucina. O rolo de cozinha. Čistilna krpa. El paño de limpieza. Le chiffon de nettoyage. Il panno per pulire. O pano de limpeza. Čistilni robčki. Las toallitas de limpieza. Les lingettes de nettoyage. Le salviette detergenti. As toalhitas de limpeza. Čistilni sprej. El limpiador en spray. Le spray nettoyant. Lo spray detergente. O spray de limpeza. Pršilka. El pulverizador. Le vaporisateur. Il flacone spray. O frasco pulverizador. Gumijaste rokavice. Los guantes de goma. Les gants en caoutchouc. I guanti di gomma. As luvas de borracha. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.